Perezida wa Guinea Bissau Jose Mario Vaz yakoresheje mitingi i Barama mu gihe ibikorwa byo kwiyamamariza itora rya perezida birimo kugera ku musozo. Vaz yijeje abayoboke ko namara gutorwa ibintu bizasubira mu buryo. Kuri wa gatatu abantu bo mu bwoko bw'abasidama baratora kamarampaka yo kwemeza cyangwa se guhakana ishyirwaho ry'intara yabo bigengaho mu majyepfo ya Ethiopia. Abashobora gushora imari muri Afurika barashaka gukorera mu mucyo no kwizerwa. Chancelier w'Ubudage Angela Merkel yabibwiye abayobozi bo muri Afurika bateraniye mu nama imbere mu Budage ejo kwa kabiri. Muri Tunisia ho isabikiramuco ry'umuziki ryatangijwe mu 2014 ryongeye kuzanzamurwa mu mpera z'icyumweru gishize. Ryaherukaga mu myaka 3 ishize. Naho mu Misiri hizihijwe isabukuru y'imyaka 150 y'umuyoboro wa Suez. Abategetsi bavuga ko amato abarirwa muri miliyoni 1.300 yambutse uwo muhora kuva utangiye gukoreshwa, winjije inyungu ibarirwa muri miliyari 135 z'amadolari.